Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh foxke mandkom kollha. Recording għal raba darba. Take 20! Illa nipruvaw nibdew dal-program ċi nofsija. Għana xieħa ta' point, għax nipruvaw nċempel mara biex nejdilla l-mussin il-ħan iġbor it-tifla u ħanred daħula. Dajtu l-lomi, to be honest. Ukoll. Motherly love. Kulħat nħop nreddaw jena. Blinċest ukoll. Wop. Hello, baby. And I'm not gonna be able to pick up. So I called my mother. Because I'm a and bad she's going to parent. pick you up. Baby. I am a bad parent. Exactly. And I prefer saying rude words on a podcast than picking up my little daughter who is still young and needs me. But is she really my daughter? Inti ma tibro toħroġ minna. Is she really? Go prove it. Issa smaħka bledit. Mela tlaqna? Għal-miljon darba nipruvaw nibdew dal-program. Fox l-introduction għalikom il-lum Kyle Draka! Laħwa! Wahda għabbe ma nibdew! So! I gotta cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Nistam mis-sulek. Għas mis-soli xemmi. Ma semmix il-kasta ġiġa? L-ewwel dejt tiegħek kienet qabel jew wara twelid ta' Kristu. Dini hija domanda interessanti. U fuq il-flawt imlaħħam kollu vini ta' għemi. Jilbes balla ġlekkijiet koroħ u jagħmel podcast. Inti hu għalik? Mela foxki għamandek. Għadek memmi, għadek tajjem. Mu provajt li xemdew. Sekonda Spencer għax ma jlin qasna Spencer minn dinna. Għax tidħeċa ta' skelbak sintek ta' tajjem. Sawrija! Bobsaj bis-serrina! I'm colder than Trey. I stick to the code. I'm bitching the game. I do anything for the win at the end of the day. Fl-axħar jisu għam kollox. Fl-axħar jisu għad kollox. L-electrical stuff is fine. Ġifiri kollox tajjeb u kif Nixu kollox man ta' ċinizi, ġifiri. Temu. Tistenni, mux veru, kollox ġej diġta, sarra għrazek li minn temu kollox. Jo l-Express. Sarra għrazek. Li mu li rħas. Dak huwa mod. Mux dajem l-istess. Mux dejjem mela mitnej li huma xtrom. Dak huwa mod kif taħxi sponsor f'sormu. Għaxilna minn dewa għannejdu s-sound tagħna miġjub minn ċertu nies u dan għadu kif il-PJ għadu kif ħara fuq kollox. Il-wires. Il-wires vera. Maċċej. ċana Kyle, alright, yo. Bomba. Excited to be here? Ija ta' Nisma li uħor ċeksib dedin buona domenika. La kem uħħellu ma. Għetti prova jamlu clean dal-program. Dejjem jiprofa. Aħna l-ikbar comedy show li għamal. 100%. Allora, mux Tafajna fjen qazaw jħor bħalissa u kol. Allora, excited to be here u tkun eċitat. Tanka jien eċitat li nkun għaw hangover ta' Ġisu Kristu. Għala, għabel ma ħanabdu nejdu grazzi kbira ma lajl sponsors ta' show, grazzi l-onlineintimates.com, jidu affaretna Essential in the bed, ħatarawna props taħom daqt il-lejla, ġifiri ħanurukom Għandhom xogħol. Wow, beautiful. Anka għajnejk jaħxulek, għazab wara. Grazzi l-iStage tal-li jiprovdulna il-seating, scaffolding, kollox tip ta' strutturi li għandkom bżon waqt live show, kelmu lilhom, il-backlight ħajkunu magħna once again fil-live show li ġej fi-21 u 22 ta' Novembru, ħajjiprovdulna dawl, għamlulna sketch ta' dawl tal-iskantament ħajkun iktar ikbar minn ta' sena l-oħra, ħajkun hemm live show
bil-bajt kbir u para passoltu para sound ħajkonna l-Black Box Pro li ħajkunu ċerti li kollha kemm intkom ħadd isimgħu tajjeb, ħataraw tajjeb l-screens f'idejhom darba fil għandkom bżonn xi live show kbir enormi bil-bajt. Kelmu l-dawn 3 min nies, grazzi l-Matt Photography tal-liġi għajodilna ritratti week in, week out, il-Media, thank you very much tal-li host jana, proset l-Spooner, il-Xejbin li mux jatmana l-lum, imma kien jatmana u kitib ħafna mitċajt li ktibna l-lum. Tajjeb Xejbin, tajjeb. Xejbin, il-legendu. Grazzi l-patruni tal-ġew jarawna u koll. Once again, is-soltu jattu sustentakom. Il-Kyle u il-Tyler. Thank you very much, guys. Imma l-ikbar, thank you ovvjament lilek. Tali inti Kyle ukoll li deċidejt tiġi u. Jiena. Aw xeba Kyles. Inti men. kamra waħda. Tittajdlu thank you u jrid jgħidlek thank you tal-li ġibtu f'dal-programm, men. Tipo, dan. F'daqqa waħda, palissa ser. Iħor, ma jafuħat. Ekket jgħamlu l-patruni. Ħanara ċanna, illum it-tlieta għafasna enter. Etta għannek PJ. Ma jafuħad. Etta għannek PJ, mux vera. Ma jafuħad. Etta għannek. Issek ġej, issa ta' ġad il-ħajja li tkun nice, mux da' Jina nice! Għadek għasra jtni nihdar? This is my bright side. Jina tinkun għalbi tajba. Allora, inti, Kyle, inti tiġi il-gitarista tribali sowa. Ekku. Ostja, daqsek ġifiri marret l-ura xena mużikali Maltija. Ejwa, sfortunatament. Morna l-ura, stra. Morna l-ura. Disaster. Imma il-tribali kienu tajbin. Mela, I mean tribali, jien naħseb apparti n-nek kollu ġifiri li għandkom. Kienu vera tajbin. Ara, I mean fis-sens. Is-sandom lili. Is-sandom lili, għalek improvjaw. Le, il-problema, ma nafx il-common denominator u għajnti. Mux vera Peter Paul, mux vera. Jina naħseb. Xieġi għalija. Peter Paul daħlek għax uħob jgħamil ħafna karita. Aħna konvinti fu għaddi. Tajba. Issa kellimni, issa stenna naqra, nsemmu naqra. Jena smajt, kienem għalet il-pigeon u għalli li tħajjar jieġi Peter Paul fuq il-show. Aha? Kellimulna, ġibulna, naqa. Niprofa. Ġiġġaran, għandek id-dejn miegħu fuq l-smoke, jaqa? Isma, mela, għajli l-verita. Kem kellu dejn Max miegħek biex ħallik tiġi fuq il-program? Dak is-siġġu li bil-qeda fuq u mhux bil-liba iktar famus minnek. Mhux bil-liba. Għamil taqqa riċerka anti imma. U kelli nar kif tispilli kull jom. Xsibtek dak tal-X Factor. Dak hija. Iva naf. Xuk iktar famus minnek. Għanti tafni? Pinċe, xettejt, well. Għala ismani, aħna nitċajtaw, imma ovvjament aħna nkunu f'moħħ l-udjenza tagħna. U sa kemm ma jaraw xi Mary Spiteri bil-qedem. Min jaseb li ju. Għax dak huwa privileġġ li tpoġġi fuq dak is-siġġu. It is a privilege to be here, ta' it is a privilege, jina. Thank you. Għafda għodda sar famuż, kaj. Eżatt. Gitarrista Malta. That's what I had to do. Ma nafx kif ma jirreplacewx il-band ta' tribali kollu. Femminista teknik. Wej. Mux jgħad sew. Inti milux, imma inti għandek xi podcast jekk ukoll. Le, m'għandix podcast. Rajtak, tikdibx. Rajtak ta' meċaġa ma' Glenn, miskin tħassrek ieħor, uġi għamel interview. Miktar nis, ma nafx nista' il-min nista' nsemmi, għaxon ma ħarġux kollha. Ma dak basikament hemm 5 episodes, u għat nġib naqra pop artists, basically, jisimaw l-album tiegħi, u nħu feedback minnhom. Ok, imma you're presenting. Yes. Għav iż-zoppa tajt li Le, għandu marketing tal-ġen, int għandek podcast. Le! Xinu? It's not a podcast, it's just a series of content to promote the album launch, that's it. Fimtek, just tamena. Eżatt. U Glenn meta ġi, rajtu, kien vera ecstatic li rak, u hi praise u vera hi ħassu, dakka għax fansjak taħseb jew għax
Jew għax vera daqsek you're just that known in the scene. Ifimni jimmatzu, ġifiri ma ntiħxtor. U ħalqu kbir Glenn joqgħod ġismu ġoħar. Il-ħabba Glenn, whisky. X'jaħseb Glenn fuqna taf? Sidea. You'd be surprised how many people love you, Vera. It will be really cool if some of them make it present in public, għax fil-publiku jisaħat ma jħobna. Insomma, hemm naqa legends ta' vera. Hemm ħafna nisti rispettawkom. Kif tħossok d-doqma tribali? Inti ma kontx qed hemm il-bidu sewwa. Le, jien daw l-aħħar 5 snin kważi. Daw l-aħħar 5 snin tħalt. Ija. U biżijek għandkom xabba rehearsals u hassles. Kenna l-ewwel sentejn rehearsals imma jiena tħalt magħhom istra fi żmien il-COVID. Allura jisom jiena ma lħaqx il-tribali full on. Fil-fatt aħna Ma lħaqtomx. Eżatt. biex insemmu kemm band bira tribali. Għanna daw l-achievements, per esempio, l-iktar band li ma tinħaslux tikkun smajtu ħaxixa li anka Wiz Khalifa ta' Whitey ħares lejkom fejpu. Għamiltu l-bis tal-istil homeless vera moda. Xajdinna fuq daw Jien suppost li nikaw wieħed li ma nidirx hekk. Intiwa. Jiena xejtilhom l-image. Intiwa. Ja, ħajda kien ħaseb. Xtuża. Taf kemm tusuwet għalih dak Aħna vegan nusaw, vegan. Gluten free. Il-ġobon Gluten free. Il-yogurt tostja. Tabad Bil-yeast. Bil-yeast. Qabel ma joħorġu jaqbdu pondemelek. Dakka pala stil. Kemm inti kellu. Kemm tajb jitħaqqaj. Nice guy ta' kaj. Sfortunatament il-humor vera jaqbel ma'kom. Naħseb you're holding back a bit. Let go, unleash. Le, insomma, ta' Fendina. Jien kont naf li jitkellem ħafna, ġifiri tajjeb, għalek ma bdejx nikwit, għax ġili ġew guest. Case in point, għat mill-ikbar stand-up comedians ta' Malta. Għadek għaddej bijasja, rajtu dak. Għataw bil-kwietu. Għaddu għaddej bijasja. Nitċajtaw. Tribali pala style u tiġu world music, le? You could say that, yes. Dakka għax id-dinja tobotkom. Għalek world music. Diċċajta, ma tanċija tajba mek. Fil-fat kif id-dunajġ bit. Diċċajta, this is a dead joke. Aħna għamil kollox, aħna nċajtaw namlu dead jokes. Għalih, le. U namlu ċajt fuq l-istuprar ta' dads, ġifiri namlu kull tip ta' joke, wera wide range. Fil-verita ma fimtiex għalek għatnej li kek karġejti. Mux biex naqbess naqra li kienet naqra. Jek għanna kunu oġġettivi. Jina fuq tal-world music, qabel kont nitla dal-festival Glastonbury, forse, u min jafu ma jafux. Alla ħares ma jafux Glastonbury. Le. It's one of the biggest, Glastonbury. Yes, it is. U daw kellhom this section ovvijament kullhom section ta' rock, techno, whatever, u kemm this section tal-hippies, qed ngħidlek hippies biss. Tmur kien hemm section ta' dil-hippie, ta' this section jisimha Greenfields jew xi ħaġa kien il-da. Tmur tara balla xu jikantaw dik id-diska ta' Bob Marley. I got to help Guyana. I got to help Guyana. Għanek sejnaw, ta' fucking ġejt erba' darbit u għadkom kantaw l-istess diska. Mux ovvja jobodu n-natura n-nies u dal-ħafna attivizmu għal Dejjem l-istess bullshit. Tilkom l-istess ħwejx ta' hippies minn 1970s. Il-moda ta'kom weħled, bro. Zidu naqa, jew xi ħaġa anything, jew ninżaw iktar xi ħaġa. Spice it up. Infatti, tribali għandhom diska jisimha Inspire Me. Inspire Me? Inspire Me. What do you get inspired by? U kull ma jgħid Inspire Me, Inspire Me, Inspire Me, Inspire Me. Inspirational ħafna dil-liba diska. World music hemm ukoll Enya, Gypsy Kings, Bob Marley.
Tista' tgħid li biex iddoq f'bands bħal daw wieħed mill-prerequisites tkun li tieħu balla drogi. Ma naqek dawk le. Enja mhux magħrufa droga. Enja bħalissa, jiena ismi gravi ma meta torini l-ċuħ, ngħid alright. Enja? Il-puffi, tellalu tal-puffi tagħhom. Tellali. Enja mhux, Enja x'kella. Ari uwe, l-kux taħħa. Oh my God. Jesus Christ. Eto ħossu inspirato, stja. Murala meta ngħajat. Ġiba falqi. Alright, qabel ma raqdu nofs l-udjenza tagħna importanti tfejja d-diska. Di tajba di. Isu jdoqqaw ta' Kieku x'tagħmlu biha d-diska? What soundtrack? What would you do in life? Ta' sound għanna u ġew, stja. Kieku għandek d-diska. kieku noqtna tal-vini waħda bikwiet. Waħda. Dik liktar għal shower meta tkun jgħatu off, għax għas meta tħu shower meta tkun xogħol, ma t-għadħala biex il-ħin li taħli. Ma timmaġna per eżempju tagħmel hold up bija di fil-background. Tkun vera tkun weird. Kollu slow motion. Kollu slow motion, eżatt, ġist tagħmel affarijiet heavy. Apart il-pulizija li ġifiri. Eżatt, jiġu pulizija. Jġakjawk mux in slow motion, sa' għanti bis tkun għaddej. Issa mekka qbilna. U drogi xtieħdu per eżempju fil-break. Min kollu xu smack. Liġi. Kod najt jenna. Liġi. Jider li għad fuq balla smek. Palissa. Le, ma fi dak iż-żmien fi żmien l-antik, I mean, let's face it, all l-artisti kollha kbar, il-Beatles, daw in-nies. Ifimni. Kollha tajrin malla kienu men. Late 60s, speċjalment meta beda diħel l-acid u dal-affarijiet. It was experimental time, u. Anka jazz artists bħal Miles Davis, Herbie Hancock, daw koll Santana, kien traumatizza ruħu għax tipo ħalaċtu, tipo beda jara. Apparti li kien abbużat ukoll Santana. Abbużat. Mela, kien imbaba żgħir. Vera? One of the reasons ukoll. Nestra. Interessanti. Min jaf, naħseb kien tifel gustus meta kien żgħir. Mexikun jaf. Jaf, mi fejn. Mexikun jaf. Mexikun jaf. Ħanajt jiena konti għatek, sewa, unna konverzazzjoni ta' konsin. Qabel in-nies, ħafna jinfaqaw qabel. Bro, ġili tlajt Asa parti l-lum il-ġurnata. Jien ma nirsaqx li jitkelmu. Ma nirsaqx Alright, yo. Ma nirsaqx lem. Agreed. Ma mux in-nis jinfaqaw, iktar l-artisti u kollox, u il-mużika li jahna nejdu u daw kienu tojbin, classics, kbar. Kulħadd kien imqaċċat malla, da żmien jekk. Ma forsi kienu jaħdu ħafna drogi għax kellhom drogi tal-qammel. Kienu kellhom drogi tajbin. Jista' jkun, forsi jieħdu waħda jibqgħu taħt għal żmien u wara. Jista' jkun ukoll. Aħna xed niddiskutu. Shit, bro. Dina ħana nelbu xaġa kompletament naqa differenti għaw ekki. Kiku kellek tagħmel session ħaxi tajba ma' Rozjan Kutajjer. Alright, taf minni Rozjan Kutajjer? U żgur naf minni. Tabiħa. Taħseb li kollha għandit fajla qttara, ġifieri. It's fine. Ġibni fix-xit. Laqqa xejn. Taħseb li kollha tidli kabjat fuq wiċċa daqs kemm ikollu Peter Paul waqt gig tagħkom. Illostrina. Għax ikollha affarijiet bojot fuq wiċċu Imma hija ikollu imma ġifieri l-affarijiet bojot ġejjin minni. Le, inti x'kulur tiegħek toħroġ? Fuksja. Għandek il-problemi, bro. Kollox aħdar. Murara tabib. Ma di għalfej u bis jagħmel il-white shit lema wiċċu tipo, that's the. It's Peter, u jisu l-maskot, it's the mascot of the band. Jiena għandi di teorija biex lada jkun jaf ma minn intreda. Għax inti isa ċeremonja, meta ssir xifieri. Ikun hemm il-bass player li jem spiteri ġifieri.
ikun qed tipenġieħ u hekk, and it's very hekk tipo meditation, it's a thing. Mela kont iġerjulu. Jien. Fatt ngħidu ejja Peter, ta' malaj Peter. It is a ritual. It's a ritual. Għodu titolbu Peter, Saint Paul. Peter u hekk. U xi tkunu tipo ayahuasca, Minn kollox. Smek, ayahuasca. Kollox daqqa. U intom ġifieri li dan għad. U citronella. Ara mhux vera, tax ta' jasbuna vera. Għax in-nies literalment kollox vera. Dik that's true. Kollox vera. U li miġtakom ma tgħinx. Smajtu tribali u għaxedin jgħoddu dawk jgħoddu l-ismek ta' Min taħseb ħajjit kaza. Asli l-evangelics ta' dawk il-band li kantaw ġizmu evangelisti. Imma Le, ma nafx they're jisimhom. a very respected band. I mean, as well. Tribali? Fis-sens anka Peter Paul kif tgħidu u jgħin ħafna l-Inis Uganda u dall-affarijiet. Mija, le mija fil-mija. Ġifieri. Abbat jibża miskin, abbat jinkwi. Le, imma taħsbu li just in vera- case. Jien naħseb, Najdu li in case. vera. ħankun onest, jien naħseb Tasbu li vera mhux jgħetek. Jien naħseb kif qal, da, naħseb li Peter Paul naqra razzisti. Għala. Għax in-nissued bis jgħin. L-Afrika u hekk. Għas kemaw nisbojot l-għandhom bżon. Imma mbagħad Case in point għara spoon, għandhom bżon lajnuna, jirranġa l-wires. Mux għet nara l-Peter Paul jgħinu jgħin. Sankellmu Taf l-Peter. xi tfottik li l-ek dik il-teorija tiegħek li mbagħad jindillek bl-abjad biex jaħbi li ju vera qarbi. Ne, jibza. Jibża, xi ma jridx jidher ta' iswed, imma jgħinilhom bi Jibża. hemm naqa ta' conundrums ħafna għaddejjin. Naħseb u Arbi in the closet jien Peter Paul. Inshallah. Ġol closet ek. Għaxġol closet jgħat. Ek tisimaw. Isu keni ta' South Park. Imma aħna l-Maltin vera għanna naqa ta' I don't think we have the right to call ourselves pure Europeans. Jena d-diggus. Inti għad viċin. Jien jgħidu li tork. Ġili jgħidu li tork. Iżda nabdu għafu inti. Kinti tork da mill-Burkina Faso. Għax jena meta Intom tidru għara, peġi. Għana narba arbi iktar mill-arbi. Għalek. Xuf, jalla. Għalek ġifiri jindilek bla abjad biex ikun għam jek ikun għam per esempio ta' taxxajt, dak abjad, dak dak zguru ħallas, dak mux problema. Daw bojot, daw mebżon investigawom. Daw all right, this is all fine. Sifirtu ħafna barra u koll intom. Sifirt maħom inti jew Ija, sifirt. You enjoy this whole It's one of the best. It's one of the best part of Tribali. When we travel together, it's hilarious. It's fun. It's bazzo, bazbi. U smorru doqqo ħafna ġifiri festivals. Ija. Xiddejqek mit-touring, hemm xaġa Le, dejqek. issa m'hemm xejn ta' Li ġorri l-bagalli ta' kulħadd. Le, ossja, le, pjuttost jiena peress li jiena noħroġ ma' Eliza li tiġi l-kantanta ta' Tribali. Inna flimkien 5 snin issa. So, aħna tiġi għana our favor li peress li aħna partners ikonna kamra lina, tifhem? So, tiġina tajba, ġifiri. It is tiring imma le, touring. It is, ara, traveling. Yes, it is tiring, però ma Tribali għatma esperienzajt per eżempju tour full on, illi tgħid illallu show wara show, traveling, u buses u trains u ek. European tour, ek tipo big European tour ma metux. Le, iktar meta morti jien Londra mbat, mux ma Tribali, that was very Jena naħseb emna approvi li touring Europe is a bit hard. Taf minn għamel tour vera twila spiċċa ġifiri spara rasu, Hitler għamel. It-turja tajjeb. Dakka turja l-Europa. U tanċeba spara rasu. Ġifiri. Le, dak izmin kellhom gosti differenti fuq il-gas kienu jordu. Isma. Kontet tajt, nistisaqsik xaħġa fuq Hemm xi ħaġa xaħat intom benna weird sawa. Zgur li tellaw xi affarijiet weirds waqom waqtur. Per esempio, inti tella tfajla. Sob intella tfajla turi. Imma jiena x'għandi waħda speċjali, Tiegħi speċjali.
speċjali. Kelli ċajta u ħanaqbiża fuq di. Issa, mela. Għaxem ċertu klim naqtalhom il-lajn. Fim fejn insejjer moħħok. Panikja waħdi. Per eżempju, hekk m'hemmx ħadd tella xi moża u naqra hekk film. Jien naqtaw per eżempju case in point dak il-grigal. Dak ilu li tela. Dak għalfex kien ġor il-patrijiet minn Thailand miegħu waqt-tur per eżempju. Jien hekk kont naqtaw hekk fil-kamra miegħu. Ikun meta jitturja jieħu miegħu balla patrijiet. Jitfaħħom fil-kamra biex fil-break imur joqgħod. Għandu jiderek, għandu fetixek, dak it-tip. Oh my, issa t-nifmu. Peter Pan immaġina li tella moza bħafna tibben biex toqgħod tikol fil-kamra. Għadu jiklu fl-imkien. Fil-ħodu jqum jgħamil. Ġo, maħħi jek. Għadu jikomunikaw bejn. Eżat. Imma Mortis film toqgħejta ħafna konċerti. Issa għanna xi idejat ta' konċerti li xun tella waħna. All right. I would like your opinion if this flies or not, ġifiet. Tittara, jekk inti x'lest, ġifiet, tkun pala producer u investor ta' daw il-konċerti li ħantala waħna. Tajjeb. Ma l-ewwel waħda, nibda waħda very easy. Ħanamlu music festival għan-nisa sħan u ħansemmuh Kokestra. Illallu men. X'taħseb? It will sell for sure, eh? Let's go. I will make the money. If I have to invest. Tamela, titħlila ġifieri. U bħala band minn inġibu l-ewwel taħseb. Bħala band minn. Żgur mhux lejden għax nerdawh. Bħala band, mhux xi Kevin Polu. Nġibu l-Kevin Polu. Kevin Polu. Libe Speedo. Libe Speedo. Taqbel? Naqbel. Nibukjaw. Dakem ċans ħazuħ doppju għax Kevin u Paul. Eżatt. Mela, Iħor, festival għan-nies li jaħarbu minn San Vincenz un semmuħ Lost and Found. Ma nafx ħalab. Iborru passiġġata fil-ħodu jqumu, iborru passiġġata. Ma ifimni. I mean, why not have... a good audience, good why not demographic. give them a lot of buzz, man? Min jafx buzz għedin jirdu. Ma bil-beretta kolla, biex ma Mux jirdu buzz, jo. Mżon ħafna, mek fejl buġibba, jiġi jemmek jisul buġibba, buzz u kolħat. L-armier, naħseb. Tajbir, għandhom wiċċom vera ħazid, xib ta' horror movie, buzz. Jisom zombies, Ostja, tajbir. Imma kieku dana għazza good demographic, le Lost and Found. Nfaqqaw l-on party, mela maħħa. Erbatijiem, from four to first to four. Biex jisibu l-exit, idumu u koll. Isħana tal-bidu ta' settembru. Ix-juħħara mejtin. Fejn il-nes. Oh, hemm ċans ikunu vera wild, belħuna ġifieri. Dawk intilfu b'heat stroke. Mal-art bil-fom hier neċmin, ħal Oh my gosh. Nodu attenti rridu. Intum ħafna hydration, nkunu fajn. Tinvesti jew fija jew le? U mela ntu għom buzz. Li jmissel kondi din naħsbu, di tajbak. Namlu music festival għannis omja un semmuħ Euronovision. Sakentom heavy, guys. Euronovision. What is this heavy? This is really light. I call it light. What fej għaddab tal-Ukrajina, għaddab tal-Ukrajina. Għax daqt għazna raw, mizziet. Oh my gosh. Mela, xtaħseb t-investi fiħda? Diffiċli. Le, għax l-isem ma ġobni. U ma taħsibx għed t-diskrimina kontra. Le, inti jom ovvijament konċert, imma mux Euro. Mux semmi Euro. Mux no Vision, anzi Vision. Insemmiħ. Lejek bijom jgħad. Le, Vision. Tibil-obsal mak bijom jgħad. Le. Ma dik s-sew għanda kemm il-tom mil-kox minn il-kox. Fiex moħħu. Mela, biex jgħum mokki. Da ma t-investiġi. Le, marx investi. Is-semmi festival għal min ma jifmekx mal-ewwel u semmiħ mużika.
Le. Darbtej kellhom wadbu, wow. Femmux mal. Daw għedin jgħinuni għal-konċert li għandi. Vera? Ija, so. Tajjeb. Ma l-investi. So żgur ninvesti fihom. Investi, mela. Ħaninvesti fihom żgur. Missi kellimna l-għu, jgħina naqalina u kol fil-festival namlu għana. Mela, kelmuh. Mela, da skema besalina, meta kienem il-ħessil ta' teri. Mela, Għaddan xwiri bħareġ gazdan bil-backflips biex jiprodeġiħ. Ma setax joħroġ, it's fine. Ma nafx. Il-voti. Ixodin, dana tamela tej. Ejwa ta' Iħor, it-Tella Festival għal-Kurnuti u semmiħ Farsons Deer Fest. Oh my god. Illa, le, da ma namlux, Illa, Kulħad bil-qru, rostjara, l-faqa xo tajbin. Apparti dik. Għafna qru, no, għafna. Apparti dik tal-vlog highlighter. Anka li jħor li għandu l-vlog highlighter. Tal-vlog highlighter blaqru kolla. Jena ekkiet fuq l-stage għed tindoq u nara daw kien nisek. Mux ħan ikkonċer. It won't work. You don't like it. Da. Moġbok xixor. Farsons Deer Fest. Ħalla Beer Fest li jħor fuq. Men, dak kważi satanic ritual għet nara jina. Ek tiġi na heavy, ju. Xej. Mela le, did naqbżuha. Eżatt, naqbżuh. Festival għal-fans ta' Adrian Delija. Delija. New Delhi. Tletta modi kif tajda. Delija. It-nejn il-ħizina. Fans ta' Adrian Delija. Delija. Kif ta' b'demela? Delija. Adrian Delija. Libax. Min fejġib ta' il-waj. Delija, jenna. Delija, tajja. Burning Man. Di maħruq, Tizgull li maħruqin, kullħat maħruq għara li ma talaxu. Bax gangala faqqajt. Alla maħallinix nbiddel il-bnadar għal-nazjonalisti, maħallinix. Isra. Wow. Heavy, ju. Ma kemma maħruqin il-fans u kol, vera. Għalfej xjuħ, għalfej bajna il-prompt baqa ġomoħu bil-xjuħ. Propja jisu cross bejn Pericikalaxxone u Delija dak, asu Delija. Jisu minjen, kikum minjen, kellu jkun raġel. Ek jider, ma taħsibx li jisabit dava ħiluk sabit dava minjen da, kif ġiġi. Għaddi kam ħadet għal-qalba tal-ilata. Ħarġet għal-out, Tajbin, x'tamel? Le, ma nafx, ma jinteressanix. Xej, laqqas. Political wise nothing. Ma nafx xej. Li mis, faqqa. Wahda lajt, ejja. Tamel festival fej tagħti il-coke b'xej u semmiħ Notte Bianca. It's already being done. It's already done. Ejja, ma ħadd jagħtu l-coke bil-moral. Illa, ara dak ix-xieħ. Dak ix-xieħ Hector Bruno kif ġie. Vera jiex post, ja. Dakka xambilt white bags of sugar, zgur. Eżatt. Jena white bags of sugar. baking soda. I love baking soda. Flower. Dina, xveri le, xie sorti bindan, Le, sekk. Tamel festival għannisa li ħajamlu abbort u semmiħ No Tomorrowland. Oh my gosh. Għal xi raġuni il-persuna li għatiħu ritrat raġel pregnant. Ma nafx għal-fej għamil li jek. It's possible, don't judge. Għallin mux juh pregnant darba. No Tomorrowland. Kulħat. Ara, il-ħagġi li sissa kif inhi l-etika tiegħi u l-valuri tiegħi, sissa kif qegħdin, jiena nista' nitbiddel, ma nafx ma nitbiddel x'għada, ma kif qiegħed sissa, I wouldn't do it. Okay. Kif qiegħed għalissa. You wouldn't help. I'm still trying to learn other people's thoughts about how they ma think about tistax tagħmel abort, inti intraġel, biex nfakrek. I wouldn't do it, mhux ovvja. Imma I play a role as well, għax bija jista' jkollha tifel jew tifla ma. Importanti ma tixbet il-brejkijiet. Eżatt. Ġiri you won't, I won't. Imma jekk marrulek il-brejkijiet. Qabel maħriġ tal-VRT. Le, kiku xorta, xin emmen li it's a human being with its own DNA. U tipo, għaxiex għandi ħabba zbal tijaj ibati xaħat
tipo vera, aħna mux ġas il-baby jien ħambati u anka il-mara ġifiri ħadbati. Imma xiex għal zbalta nandu jibbati. ħana dik il-verità, jekk jitwiet il-baby ħadbati ju koll, ġifiri. Le, ħadbati, ija, imma. L-ammont ta' flus jt ikolli noħroġ tal-iskantament, ostja. Dik dejjem. Jiena naqbel miegħek. I would say li imma xorta naqbel jimmissom nagħtu ċ-ċans, għax għana la zobbi, għafaj kol differenza. Inta ma retreat. That's how I think about it. Ġifiri, mux għatnejt li the opposite side, it's wrong, there's no wrong or right in it, imma just your value, really and truly. Jina kolli najt li inti. Jekk ikollok it-tfajla tiegħek tinqabad pregnant minn ta' ieħor. Le, I'm going to be destroyed, I'm going to be traumatized. Imma just because I'm going to be traumatized and destroyed, why should another human suffer the consequences? Ma titolbux imqarx id-drun allowance dak. Le, dakin ħass, li. Guys, jina għalemt, la, daqsek, ben, daqsek. Ħajjajtu. Zatman, ding dong! Ismaw. Ħanżommu. Pero. Tali xolok. Tara x'tamet, brother, dun irranġaw xaħġa. Dik ideja tajba. ċandek fil-but. Actually, ideja tajba. It is a good idea. Tara jina business-minded mouse. Mela, talli memx Peppi flokok, musin għodin pala fuq l-osti abortu, mux abort. Għandkom roadies jew terdaw hintom? Nerdaw ħana. Terdaw ħankom. Dispjaċini għalikom. Imma ġieli per eżempju jkun hemm volunteers tal-festivals fej. Alright, ostja, we're not doing it. Jien astra. Issa jew għax għadni ma drajtix, ma jtaf li niddeja jien astra. Xiex? Li kunem roadie xaħat jagħmel. Tiddeja ma tagħmel xejn. Niddeja ma nagħmel, imma I feel bad for someone doing. Tkellem, aħna waqt il-live show, ġifieri qegħdin il-live show sowa, qegħdin il-live show. Il-PJ jidħol guys, ejja ħanibdew, jidħol ipoġġi spoon! Għandek dinaw! Id-diva! U joqgħod hemm Pepe sigaret jixrob il-kafe, u joqgħod hekk jaqra żgħar sejra. Mbagħad jgħidlek fuċċi jgħidlek hawn. Jiena żobbi miħanġor xejn, jaf idejkom. Alla PJ, u aħna magħruqin. Jiena weħilt stickers. Fuq kull siġġu 1600 sticker weħilthom jiena. Il-PJ bil-qeda kien, bil-qeda baqa' u ma l-itle, u bat liktar jammelek, zob ħanejnek. Għazdik mamilt. Id-diva. Madonna. Jisom intom għandkom il-vocalists? Għaxina meta kont bil-band u noqgħod nitturi għal-vocalists kienu qatt ma jerfaw xejn, aħna nerdawh simple cases, gitarri, Eliza, vera, jina l-ewwel vera tejni, u tejn il-kulħadd, imma ovvjament imma. Xiex ġorru l-kitarra tiegħek flimkien, mhux kitarra, jiena jkolli il-pedal, is-sitar ukoll, jiena jkolli affarijiet. Imma le vera supportive Eliza, ħafna supportive. Mux mara normali. Ġaħġaħta, Tamil pipi bil-wif, Tamil pipi bil-wif. Ġieli dan kun għaddej. U issa qabel ma kont ma Eliza. Groupies kelkom, tipo. Ikun hemm groupies. Qabel ma kellu Eliza kellu xi 14 dak għadu żejt, ta' kemm għandek żejt? Ħanela 29 il-ġimgħa d-dieħla. Qatt ma nsertajtu groupies u hekk. Jiena Mestra Eliza mal-ewwel. Ħatfitek hekk. Jiena groupies ukoll, jiena meta sifirt ma tantx kelli chances u hekk. Jiena kont ma tantx. Qabel Eliza ma hija. Qatt ma kont qabel Eliza. Imma ma kontx mhux groupies, imma fis-sens ma kontx madni ma tribali. Konġo benġo ħrajn. U kellek ġifieri. Mux groupies imma it's accessible, let's say that. Jina darba It's accessible. Konti għatma ninsjadi, konti għat Paċeville, insomma, u spiċċajt ma wahda konna fil-karazza u bdejna beda xol u whatever, għabżet kont indoq ma band jisima item. U dina ta' point ġifiri waqt għaddejjien, narwejja, ċaflis u kollox, Viva item, għalet li. Ħanixelu ħamorru lemmi.
It didn't stick, bro. Vera turn off tal-qaddisin. Et la viva xeja morru d-darha. Vera ħazin, vera heavy. Vera. Meta zluk tribali, allora kont ma Ben Zohra. Xattilhom, guys, ħankun nitlaqkom stażluni tribali. I mean, jina xorta għandi project, fis-sens jina session musician u koll. That's my full-time thing. That's all you do. It's music is all I do. Yeah, so there is a chance to live on this shit. Jow jattax xi bridge palissa. I'm always, jina li full-time, mindu kelli 14. Ta' 14 I was already gigging once a week. Bdejt ma' Ozilino, mbat ma' William and John, mbat għamilt l-ewel, bdiet sew il-karriera tiegħi meta mill-ġens ma' Maestro Paula Bela. Stja proset. So really għadi, obviously, it's very, very tough, and there's a crossroads, għax jow ħatamel ħafna tiġijiet u functions, and you put aside your side as an artist, creativity and develop as an artist, or try to balance both. It's very hard in Malta to do both. You have to pick one. You're not gonna make money from gigs as such. You need to have different kind of things. You have to teach. Maybe teach money bags, teach taqlaħħa tajba. Tajba, tiġijiet tajbin. Imma jiena kien hemm żmien fejn kelli darbtej fil-ġimgħa, which was amazing financially, imma wkoll depression. Ta' dwejja. Tagħmel il-flus tiddeja. I mean, mhux Żejda. Fis-sense, it was great, but kif Għara minn id-ħallasli il-pensjoni li. Le, stenna waħda, jina l-flus għalija, le. Imma dan jisek, inti ħatmur tamel office job għal-ħajtek kolla, just because you're earning money. Fem jinek jgħat, Imma just that. 99% ta' minn it-jarak. Ekku. Ija, imma għara kemem nies li. Jena għabelni għaf il-sens li jena dejjem għandi dak il-creative outlet, u aħna nġibu ħawn, ġaw noqdu nibela. Eżat, irti kollok il-creative outlet. Imma inti il-creative outlet tiegħek. Pero għandi tax deductible outlets u Le, obviously there are ways. You have to see it as business. Balance kollha. And you have to see it as business. If you're making a living out of it, whether you like it or not, it has to become your business. Or else you will fail. You won't succeed. You won't succeed. Le, taħseb you have to plan shit. You have to market, which is one of you guys know. 100%. That shit, it doesn't work. And you have to see it like you're investing in your business, branding, kollox, u anka il-prezz, kif anka ċertu xogħol li għandek tażel u hekk. 100%. U tipo anki postijiet fejn torqod u hekk u le, bis-sejta Meta s-sifru intom, per eżempju, tribali tal-li għandkom id-dera li għandkom, tordu l-YMCA. Tidru homeless. Għandhom dera. Il-ta' reception ta' xo għazgur. Imma dak biex jitħasruna, mbagħad ikun laqwa kmamar u hekk. Laqwa stalel. Da tiben vera soft, ostjak u nice. L-Ungerija tribali, they did really well. Daġi, jien ma konċ għadni maħħom, imma daw ġifiri. Għalek. Makes sense. Taħja ma neċi, imma tissa. Issa l-tajda. Imma, per eżempju, kienu jinżlu, imorġu train station, jisibu l-posters taħħom kullim, kienu hekk ġifiri. They were praised there. They're big. Ara, pala band, pala originality, tipo kidbu diski taħħom, ma kidbux diski kommerċjali fil-verità. Le, they created a Malta. Et nibila f-sor. Imma tribali huma iconic. Iconic and how, big time. Legendary. Nejdilhom ninżalhom il-kappell. Pala diski, emmuma, emmira, Father David. Da, kurri. Infatti, għana tant il-kongbar, talna u għamilna intervista zaħira ma ħabib tijak. ħabib tijak, dan għatafu ġifiri. Infatti, ħabib tijak, tafu sew, għatta ħafna zmin miegħu. Ġana għamilna interview mal-lead singer tal-band tijak, ma it-tribali ġifiri. Morna t-kellim mal Peter Polo, għasta ftit affarijiet ġifiri dwarek u dwar minn inti. Oh my gosh, all right. Kyle. L-electrician tal-band, mux l-electrician tal-band, zarma l-electrician tal-band, u għalfej zarma l-electrician tal-band.
Xizzobħa jsewi kollha ndoqqu linja. Kemm inħobbu mis-siġaristi. Jien inni 3 snin f'relazzjoni ma' Ċipressa u Kajlet joħroġ ma' waħda għandha żmien daqs ħarruba. Nistanzjaw is-siġar. Imma jkolli nammetti li ċipressa tiegħi li btiela mejlux. Mort Piscopo Garden fixkilt. Kien hemm kull biċċa ta' zokki qajjim li t-zok. Kien hemm siġira minnhom tant kienet mazza li ximma kienet ħares ħadd. Għatni labla ma' zabbuġa. Ux zabbuġa tissejja. Zibġa, leja, dik tan-nisa, leja. Xejn nisa bro. Siġar biss, anka fuq il-passaport fejn għandna markat sess, għandna miktub vegetarian. Mela vera jtoq id-drums ma' nada. Kajl mux id-dealer. Jħsibtu jħu balla MDMA u titawix fuq drums. Għallu kemm uħħellu liħor. Jena tapposta ninjoraħ ta' biex inti speċjalu l-MDMA id-dural tijaj, mux xek nibqaw jew. Għadlu tmur il-lost and found, emma qasmu l-MDMA blood dodge. Mux ovvja. Inkella kif sa tissapportija dik il-liba music. Iftakar darba ħdim kunċert ma' Joseph Calleja. Kont nasillu l-palka. Kiem u artist kbir Joseph Calleja. Tkun taf kemm u kbir meta jirfes fuq saqajku jitfak siġġu ma' ġibs. Imma mbagħad qalbu tajba. Wara ma jħallekx tħallas għall-ispejs tat-tabib. Għax jieħdok Mater Dei biex fejquk b'xejn. Hemm ċans fil-waiting area tant iddum tistenna. Esma da vera jismu Kyle Drakard. Vera? Għax ma tantx issib min jismu hekk. Kyle. Jenna fil-lum kulħadd sar isemmi tfal blood dodge. Tiġi xtajd li laqqas il-kelba ma nsemmi Dezjen, issa jimmoħħi tliftu ta' Alif l-86 tażat kif spiċċa Malta żgħir. Sorry, da x'inhu eżatt? Dak Festival Malta Sajf mela ġej biżżobb ta' Glitch u Lost and Found. Illum istjaħat ma dejt falek xej fi drink b'xej bħal qabel. Id-drogi kollha sirt titħallas għalihom. Tal-nejkux. Ux. Le. Saħħa ħanoqgħod bejdi barra jekk ħadd ma ngħaddilhom ir-rasu ara miskin dak il-ħipi ħanitfalu trippa f'dak id-drink forsi l-lejla ma jħux jitlet tużani ecstasy u tant jitgħux li konna nittowjawlu x-xeda. Spiċċajna. Kulħadd jixxira liħbis. Bħalma jagħmlu 6 Indjani jgħixu ġuflet. Biex inkun ċar. Tajba, miex, proset. Jena bnidem autokritiku ħafna. Dalar wieħed mit-tlieta. Moġbux, ili jgħid li moġbux. Ili jgħid li moġbux minn day one. Ma dik dejjem, bil-prodott tijak dejjem. Ma tkun tal-klassi tijaj fuqek. Mux ekku. Imma jena xawweċ xal-urra. Imma jena nemmen li verek tkun tijak innifsek ta' jena ma stax nifem kif per eżempju għaw min joħroġ anything, diska, whatever. U t-tejt, imma di, kif il-liba ħarġa mennem kollox ħazin, il-fundamentals ħżina għadin. U they just don't hear the wrong fundamentals, tkun out of tempo, tkun ħazin. Dawk li ma nifim, għaxbad gosti, fuck it. I know what you mean, yes. Jien li d-dajaqni għaw Malta u inni najda di, li għanna kultura, nħobb nsejħila, nġerruħ il-xurxin, namlu x'namlu. Fortunatament. Le ħazina. Ek tajba. Dimilux kontet nejda, we need to be a bit more honest, men. We need to be a bit more honest. Even us artists to each other. Tipa, mux nkunu tan-nejk u assholes, imma nejdu dak li huwa, nkunu konstrattivi. Konstrattivi, men, għaxin kella kif il-lallu ħantellaw il-level, men. And it's fake at the same time. Prosit imma minn ġewwa. Fake mawx. Umbat, lar, tmur minn wara da, stjamin, u da, inti, you did a disservice to him. Issa ħalli għalli forsi, aħna xaħna nibżaw li, tipo, aħna ħanidru esħol, ġek ħanajdu l-verita, ma fil-verita tkun esħol, tani minti xattejdu l-verita. Naqbel, u t-fotti l-industrija ta' madwar. Jena ġilik ma' band, za' jkunu l-estu jdoqqu jinżlu, u najdilom, jgħidu li kif mort, u jinżlu għek, tipo l-luba kum morna tajjeb. Najdlu, brother, kellek
kellek ħafna mill-fills, xejtom kollha f'sormhom, ma żammejtx it-tempo, kontom over the place. Ma tagħmel rudiments dude id-dar għax L-unika ħaġa dik jiena x-xaqta. Wara kunċert itallimt tgħidilhom xejn, tgħidilhom after. It's a very bad time. Isek għandek xaħat arsa ġol kuxjenza tijak. Le, I mean, jiena wieħed minn dawk. Il-minet, ta' I mean, kienem ħafna nies li I had to open up with. U bizmin, tipo, jiena qabel ma konċek, qabel kont suppressat, I used to keep things to myself, un ġejt kompletament l-oppost, tipo. Specialment meta, I was lucky, I had people always criticizing me, which was great. Bat rajt il-ġit li verament għamlet lidli, u I want to share the same thing to the others, because I'm saying good, you know. Meta jtukom blowjob bin-nies. Sorry. Tejdila, għalbi li mux hekk, kif dawana aktar ħal. Ifim, jien Bro, tantila ma tini blowjob l-insejt. Communication is key. Tejdila, not like that. Communication is key. Għala ħal ċabċapili. Nejt in ġenerali, communication is key. Blas ninter doħjar. Ix-tib ta' mużika toġbok, Kyle? Jina, meta jisaqsu ili, I mean, obviously I'm a big lover of fusion, jazz fusion. Meta nejt jazz fusion bħal artisti bħal Lewis Cole, Thundercat, ovvjament Chick Corea. Ovvjament, tkellimna hekk. Ma nafx ma tifx. Chick Corea l-unika wieħed li forsi tafu, Herbie Hancock. Da ma jifimx. Tip ta' jina ġej mill-metal prop, jina minn emmek man batta ta' jisu ta' 15 sena vera tħalt fil-jazz. U ovvjament ħafna l-funk u ek, Ghost Note. Given il-mużika li tikteb, kont iktar naħseb li joġbok il-mużika ta' Torox. Taħseb? U jina joġbok. Taf kanta bis-sign language. Kif il-Turkish? Kif tamel Turkish? Kif għattu mużika Turkish? Dak actually għandi video. Għandi video actually sejjerek bit-Turkish. Jo, kasa għanek Turkish? Issa naslu għal-iktar tard. Tħoss il-ħajja tiegħek vojta? Ma! Mela naqgħod magħna fuq Patreon għal kontenut esklusiv, Keylord Concoction, WhatsApp group sigriti u episodji jitwal. Zur patreon.com/pie2bacon u abbona l-lum. Għadli God bless! Jew qabla ħajja mill-żob trit. L-ektar fil-Madonna. I could tell, inti joġbok il-jazz. Yes. Imma jena dejjem kelli problema. Imma il-jazz, ħat jagħmel li jrid ġieli, bro. It gets a bit frustrating at times. Fuck the scales, fuck the progressions, forx kollox ħajanaf. So, jazz is a big word, and it means many different things for everyone. Imma jazz, what it is partially freedom. Imma freedom doesn't come from to be free, you have to earn it as well. Ġifiri, you need to know the rules before you can actually break the rules. Issa għaw min juhu l-vantaġġ bija u fis-sens, you can't really judge music. Fis-sens, you can say, this is not what I want to listen to, because it drives me crazy, you know. Imma l-kelma jazz is, in a way, what it is freedom. Jiena, ovvjament, I prefer music which is more organized, but I love to live space for improvisation. And breaking the rules. And breaking the rules, because... Jazz narajjena, pal il-planning authority tal-music. Jgħamil li bajrita, għalek, għabati kisseda kif suppost four forts li madanax. Tella Block 68. Infatti, jek naħseb fl-album tiegħi, naħseb kemm forsi diska waħda li qiegħda fuq 4/4, naħseb hemm iktar naħseb imma waħda biss għandi fuq 4/4. Basics, but that's fine. Vera ma jazz u jħawdu l-alla, as in man, it's fucking. So għax imbagħad hemm pereżempju Herbie Hancock u anke Wayne Shorter along the years,
their intention wasn't to actually make music. To sell drugs. Iktar profitable. Ektar profitable zgur. Imma saru they started to practice Buddhism. La, xandu xaqsam il-Buddizmu mal-ġazz. So Buddhism bażikament. PJ imbella bla mont ta' fatti. Jien naħseb għandu bżon break għax għandu bżon daqqa. Ma inti għalek ma smajx. Ma bażikament what they do is they literally when you're playing you're not really thinking about music and making musical sense. It's just you are reacting to whatever is happening without actually trying to make musical sense. Daw, immaġina, inti għandek. Ħaltna għawizdi. Ija, għed di. Imma inti tu fully... il-ġenerazzjoni ta' kon xxietkom għax bdejtu tplejpu synthetic. Le, daw għaffa. Isma, le, mux vera l-ġenerazzjoni. Synthetic xxietkom, mela. Inti, ġi l-ismajt bih John Coltrane, inti. Xie synthetic mur. Le, il-synthetic hija, jena writer banis. Jena kont. Stay away. Le. Zommu l-bot mis-synthetic ġiħiddolu. Le. 100%. Don't do that. Għax ġilli writer banis. Biex pjaċir, jek għamlu affarijiet naturali. Don't do drugs, do music. Komplejna. Mela, jena. Bdejja maħna forsi taqlarina fl-axħar. Business. Jena tistaqsik di, għax inti toħroġ il-tfajla tijak edha fil-band tijak, sowa. Issa jiena meta kont indoq, kont namela biex naħrab mill-mara. Inti kompletament l-oppost, ġifiri. Kull quality time li għandek, xejtu f'sormu. Għax għandek il-marem. Taħraw fl-imkien ukoll? Dik li nixtieq nagħmel issa, dik li fadal, unżommi l-idea. It was a big risk, immostra it turned out illi aħna l-unika nies naħseb fil-band illi vera naqblu f'sens ta' etika, work ethic, kif naraw, kif niperċivjaw l-affarijiet. I was lucky. It was actually, I don't use the word lucky, I was blessed. I was blessed. Għara xibza li tkeċċiħ mid-dar xin inti wara li tara. Tara, baby! Tara, Pala ringtone, ringtone ikollu uppan. Għakolla nġil ma' nisama. Zawħalli għaddeja, s-saga xtamel, I'm blessed it-tabba. So blessed, baby, so blessed. I'm blessed, baby. Le, ma vera, ġitni tajba. Jena naħdem mal-mara tijaj, u mandi lebda problema, minn jajt għal-ħurus, u taħdem mal-mara tijaj kull-jum. Xtaħdem mal-mara tijaj, fl-uffiċu mal-mara. It's a big risk, Not together, we work in the same office, jiti taħdem mal-istess kumpanija li naħdem. Ma meta tajt same office, ġiviri, l-istess kamra. Le. Allora, ma taħdemx mal-mara. ġiba fl-uffiċċju tiegħek u mbagħad ejjed tkellem hawn. Ġiba fl-uffiċċju tiegħek daw x'affarijiet. What meeting? They meeting ieħor. Min ix-shared from that sense vera jekk bro, mhux tajjeb, mhux tajjeb. Anka taħdejk u tara d-dar, tara mawċek, tara. Not tajjeb. Jiena xi kultant. Xi kultant nara iktar fix-xogħol milli actually id-dar, għax gaż dawn. Taħarbek id-dar? Ġejkaj, ħanorqot l-uffiċċju. Play dead. Ġejkaj. Mela, għana qalbu naqra fuq l-attributi mużikali tijak u dal-album li l-lonċa dal-axħar. Inti ħrixt tiska. Rax jitħa. Fuq it-Turkish jisima. Turkish. Le, mux għak jisima. Mux għak jisima. My friend. Ma jisimix għak. Jisima. My friend. Jisima my friend. Kuskus my friend. Bada astra. Kuskus my friend. Le, salad my friend. Salad my friend. Hosso Suizo. Hosso Suizo. Ma dak wieħed ċinis. Hosso Suizo. Hosso Suizo. Assja missek daħalt il-video, għu Dik vera ideja tajba. Hosso Suizo. Jena għeċt fuq il-Turkish u koll. You know what I mean. I don't have to talk too much about that. Imma, isma, dik id-diska.
Għatta posta ktibta biex joqdu jitnejku bik. Tipo, ma d-ditleks minn moħed isħaba hebbu li għawn, jizgur. Intom għamiltu bajtu bacon biex jitnejku bik. Il-ħin kollu jitnejku bina. Ġifiri. That was the goal, eżatt. Ġifiri, ġejt inspirat minnkom, ha. Ma there is a bit of comedy element in it, come on, għax tiddaħħal kollox, tiddaħħal t-ġoħal. Qed nilbes ta' rap, there is comedy in it too. I mean, jiena min jafni, I mean, it-tira tiegħi tal-album hija li jiena ħanikxef. Uriħ, l-album, għalaj. Għandu artwork sabiħ. Thank you to Giulino. Għandu l-LP, fej jistaw jishtruħ ġifiri da. Mela, they can pre-order it on the website, kyloworld.com. Ħataraw miktuba. Yes. Ximkien għaw nisfel. Imma pre-order u man bat minn irrit jishtriħ wara 7th of November ġifiri. Ikun jistaw jiġu l-konċert u koll. Jisibu hemmek. Biex naqtaw, għax aħna kienet idna fuq moħna. Di diska ma ktibtix meta kont għaddej fuq food poisoning. Stenna, ħan prova nifhem il-loġika ta' għal xi Ma għax dementi du ħafna, diska tajba imma tider li għandek naqra trauma għafu. Fimni, brother, you don't want to live in here, eh? You don't want to live in here. Ġew kull ma tagħmel, eat Turkish all the time. Eżatt, ver. Imma jiena actually kont actually 140 kilograms, u jiena bit-Turkish kont nikol is-selid biss minn għandhom u kont inqast. Bil-food poisoning. Bil-food poisoning. Bil-force ridni bil-food poisoning. You're gonna stay so damn sweet. Sasso. Kemm intom tajbin, man. Kemm inħobkom, man. It stays. Sketchy. It's sketchy. To be honest, jina l-Max saklu għar ismajta. Għaxħana smajni għadarba. Għaddiħan għallu l-ħarra. Għambat, għalma trit għasir. Vera, toqgħod. Di dedikajta lill-Lavallett. Lavallett. Għax ta' torok. La, mar minn fuq. Insomma, Turkish marru minn fuq, issa. Mirabħulom, dika bdew l-invazjoni. Il-botu. U, issa, tal-inti għed autokritiku tijak in-nifsek. U tevalwa l-elek in-nifsek. Taħseb li din id-diska hija riżultat. Għax ommok kienet tajlek kemm minn tajjeb kollox. Għax biex inti tfajta għet istedi tajba ħarġit. Ara, jiena fil-verità, għax di hija mistoqsija actually hu bis-sertax, ommi hija waħda minn dawk. Actually, fil-bidu kienet taqlali, tipo, m'għandekx timing, it-timing tittirranġaha. She understands the music? Xi hija fimni fil-isjen u brinkat. I mean, tipo tgħallem ukoll u ilha fil-xena tal-mużika. Ġifier meta kont żgħir kienet tipo tgħidli ċertu affarijiet, imma kienet faħħarni ħafna, sajjena dik kienet actually it-tini stormi minn dukon żgħir li tfaħħarni. It used to make. Faħħar lilek jew l-ġesu l-iktar? Kont qed nistenni ġejja. Inti taħseb li m'hemmx. Kont qed nistenni ġejja. Change kemm intaw vera żammejna l-ura. Just rispett obbi, thank you. U kien hemm biċċa xogħol oħra. Tant għaddejna ċajt bil-prayer groups li naħseb użajhom kollha. Jiena l-istess ta' ġifieri, nkoll nipprova nżomm lura, ma She was hard on you, so your mama. Yeah, she was hard on me, ma fl-istess ħin kienet faħħarni ħafna, ma jiena dik il-ħaġa vera. Praise God. Fl-istess ħin. Praise the Lord, kienet praise the God. Le, God bless him. God bless him. Under his eye. Ija, ġifi, imma jena dejjem kienet it-tini f'sormi li għax minn dukon żgħir tipo talented u dal-affarijiet u jena vera kienet iddejjaqni dik il-ħaġa. Allura, it worked against me għax jena vera ġej self-critical. Okay, all right. Imma tajb tkun self-critical. Le. Jena tifla l-oppost kollox ħażin ngħidilha. Nara x'nagħmel biex mantella lix il-moral. Daddy, I did the homework today. You didn't do it twice. You need to do it twice. You didn't do it twice. Le, tajjeb li kun. Inti kol kellek missierek jibbes. Jena minn missier, jena meta gradwajt l-università,
missieri flok ġifiri għalli proset inżilt qed l-għara dan x'ismu kien jagħtem għalli. Għax kif iż-żoppa għaddejt jien. Konfidenti Ma bellaħni jostja. T-liba dan kif ġib degree jostja. Għatma studjajt ma kif iż-żoppa għaddejt. Jena għandi dak il-naqa mill-ġenituri u minn nannu tipo li you have to always, nothing you do is ever good enough. Fis-sens li. It's not always good though. Staj dejjem tmur aħjar, tistinka dejjem tajjeb. Le, suicides mux tajjeb. I think it's good to kontraindikat għal-mini huwa suscettibli suicidju, ġiviri. It's good to acknowledge imma, it's good to acknowledge. Taf, inti fissat ħafna fit-Turkish u t-Turkija, per eżempju. Turkish, mux il-Turkija. Ma kollu, li kell mux Turkish. Il-Turkija għatma morta l-ekkat nejt. Sabija Turkija, konta per eżempju, il-Turkija taf li marufa għat transplants ta' xar. Mela. Anka il-president taħħom fil-fatta l-ek jismu Erdogan. No way. Bis-serjeta. Erdogan. ħazina diċċa. Tant kemm ħażina hija tajba ma. Tajba. It's all in the delivery. It's the singer, not the song. Ekku. Inti nqast ħafna pis vera. Dakka tru diet ma milx tip to. Ara, it wasn't the healthiest way. Fil-bidu kon just nikol 1 meal a day, which is not good. Imma I lost weight. Ma that's good. Naħallik, you have to. Imma ta' ġurnata bil-ġuħu. Imma mux hekk tittamel kif il-liba. You have to not eat, bro, to lose weight. No, that's not the correct way. Għax mbagħad when I started to eat normally, I gained weight immediately. And the best way, and if you want it sustainable, you need to work out and you need to eat a certain amount of calories. Biex inti fil-verità aħna, we need energy. Ġifiri, if you don't eat you enough. You don't have enough calories. We need the calories. It's how we're going to divide the calories and how we're going to burn them. If isma minni għax ħatibqa hekk. Jena diġa nżil 9 kilo. Għajdu Xekku, u fox dak li temmen biħom. Da se kossjana li. Ħajja noqta attent, Imma, it's very, essentially it's simple. Calories in, calories out. Inti għandek numru ta' calories ma tistax tieħu, jekk u taħta ħat inżel, jekk u Imma 1 meal a day edin nejdu 500 calories a day is really bad. It's a bit, it's low, it's very bad. Brother, jekk jina bħali għandi bizzejiet ċaħam ġo ġismi biex jimmantni il-calories Imma by doing that, you know what happens? You store fat. You store fat. Yes. Yes, Madonna. Mur ChatGPT. Tħares li għom taħsebom Mario Numizzi jitkelmu bejnietom. Ma tistax. You store fat. Kif tista you store fat? Għandekx bizzej. Għax il-ġisem jgħidlek illi tipo illa ma nix daqsek ikel u ma rridx narġa' naddidi minna jena, so let me store some fat just so that I can protect my body. That's it, guys. Ħajfallu l-personal trainers armaw, saw Kajlu Marx. Niftu xaħġa. That's it, iftu Turkish Gym and Diet Center. Eżatt, u jien ġas naħtem il-quad, diġa hemm il-quad, hemm il-posh u hemm il-gym. Infatti hemm xismu. By the way, tal-Love Island. Qed isemmi l-posh, qasam il-tovja li riklamak. Qasam il-tovja li sponsorjak. Posh, għajtek xolta. Posh! Ma businessman, I mean, it is the way it is. Ma satil, ħafna. Das kemm il-satil tal-Aston Martin, da 007. Eżatt, satil. Imma nistaw niftu jek treat fitness center fl-imkien. Inti tijam id-dietri. Just noqgħod hemm noffendihom bombhom. Kunta, xomma kett tagħmilha ħażina. Just hekk, mexxi u finished. Imma wara li smajna id-diska tiegħek, I eat Turkish all the time. Because couscous tastes so damn sweet. So them good. Ma ta' kora dem ħares smajta darbet it-tostja id-diska at a point Kyle ħajjikber u ħajkollok iż-żmien ħatispiċċa pensjonant. U qed tostja t-tifla tiegħi ħajkollha tħallas il-pensjoni għalik.
Daqsek. Għal-Madonna, ħajkolla tmantnik it-tifla tiegħi. Daqsek inkwetati Ma nafx- għad il-ġenerazzjoni. Ma naħsibx li sew li l-ġenerazzjoni tiegħi għandha bżonn tmantni lilek. Toqgħod tikteb daw id-diski, naqa kifra il-ħaġa, naqa kifra Well, kbira. that's only one of the songs, eh? Yes, agreed. That's The only rest one I of- haven't heard yet. So It goes on the humorous side of myself and then it goes into personal childhood traumas Ostja. as well. So fil-li Fi- tferraħ fil-li twaqqa ħażin. Ija, feeling eżat. Le, ma mux kulħadd ħażin. Make everyone as much as possible feel understood. Make everyone as much as possible Feel understood that we're human beings. that you're part of everything and everyone, ġifieri. I mean, U we have għattajt ma no... tuħux drogi inti. U għandek Ostja, madonna, kbira di. Mela, quick fire questions, malaj. Ħaffef, quick fire questions. Lan, ħanibda jien. L, S u D, apparti dawn taf xi tri oħra fl-alfabet. LSD. Apparti dawn. Next. Next, fast. Thailand, India, jew Bali. Fejn issib l-irħas tfal għal prostituzzjoni? Thailand. Daj. Naħseb, ma nafx. Għattu sikpi kelpi mweġġa jew il-komunità tommo. Klim ma tissuġġerixxi nisma' minn daw biex nistrieħ minn dawk iż-żibel ta' diski li d-doqint. RJ Delia. RJ Delia. Għattu sikpi kelpi mweġġa jew il-komunità tommo. Klim ma tissuġġerixxi nisma' biex nistrieħ minn dawk iż-żibel ta' diski li d-doqint. Il-komunità tommi. Tajba, telqet. Għandek xi proġetti ġodda ġejjin? Le, livda. This is it. This You're is still it. in the process of releasing and launching. Yes, this is it. and everything. And eventually touring as well. Qatt ma tħajjar tiġifieri titgħallem is-sign language, forsi tala oxħal qed ma kantax iżjed. Qatt ma daħlet ġo moħħok. Ajja. Jina, actually, bdejt kantant, u I hated it, għax ommi sforzatni biex immur il-festivals u il-festivals. Min jaf. Kienu, Titkanta! Bil-force. Praise the Lord! Le, ma kienieċ għada praise the Lord, dak iżmin. Umbrajtu, għax kien Fucking right. il-festivals is not my thing, man. It was too cheesy. But whatever. Who kat jagħmelek? Ma hija issa inqala naqra minna aktar qed jagħmel affarijiet ta' X Factor ma sa jagħmel naqra gigs. Yes, I realize that. He's Proper doing gigs. proper gigs, music. man, kellu, u that's where I feel it's where you need to invest. Aħna għandna proġetti Okay. li nixu nagħmlu mużikali. U ħsibna li tajba li indaħlu naqa celebrities Maltin fiż-żifna biex taf int tolqod dak naqa crowd żejjed tan-nies. U ħana bnu proġetti mużikali. Various ġifiri celebrities Maltin. U dilna once again jek taħseb dal concepts jaħbux jew le. Okay. Għambat aħna naraw ninvestu xogħol jak fihom. Cool. L-ewwel waħda infatti ħanikdbu dawn album ħajkunu albums. Il-mużika l-ewwel album tagħna ħajsejjaħ Shebangs u ħajkun Rozjen Kutajjar ġifieri. Dak Ryan Pola Bela, stra. Aħba, men. Dak Ryan Pola Bela. Iktar sa Superman, dak xismu Henry. Infatti, hobbu l-Superman. Ryan Pola. Jiġi l-artistic director tal-MCs, tal-belt. U t-tifel ta' Paolo Abela u Georgina Abela. Mela. Ma da Shebangs, Rozjen Kutajjar. Ryan Pola Bela u Rozjen Kutajjar. Da bomba. Lila dis. L-album li jmiss. Built fil-jeans, salvu mallija. Built fil-jeans. Taj, fakkarni f'George Benson. Ma jiġbak xej, salvu mallija. U għalfej għam Tiger, man. Għalek għam mużaj. Ma nafx. Built fil-jeans. Built fil-jeans. Da ġibtu minn ta' George Benson, jaqaw. Da fakkarni f'George Benson. I mean, George Benson, he's dark-skinned imma. Ta' Michael Jackson propja. Michael Jackson, no, Built fil-jeans. Billie Jean, no. Built fil-jeans is not my love. U tigra. Tigra t-serta tem. Lallu, man. You will you find this Salvu Mallija? Oh, Salvu Mallija King, mela. Xej, tajba, paħajelu. We will rock you. Dak ta' St. Peter's Pool, għati gara l-ġebel. Fori, we will rock you. Le, peress li ma tantxija safe dil-bicċa ta' xogħol, kulħadd ħajkun it's very dangerous. You not fund it. Ej, għax ta' health and safety security u hekk. Mux ħajtuni ċertifikat. Temna. Liħor. My Way, Joseph Muscat. Lallu kem ġi tajjeb. Tajjeb ħafna. U aħmar għatta-posta, ġifiri, il-kolor. One song, many voices. Istra.
Mux intu ilu. Parti li hemm Joey. David Bowie, Elvis, dika Rita Franklin u naħseb. Eżatt, nfaqqa ħielu. Dak ta' Sex Pistols li ħomna jgħam wara. Ejwa, veru. Severu. Veru. Ta' Jew tal-Matli Crew, waħda minnhom. Dak un David Bowie u. David Bowie, Elvis. Dak ta' jew forsi dak li bih il-pastizzi ta' l-Sphinx. One or the other. Mela, li jmiss. No Woman, No Cry, Robert Aquilina. Lallu, man. Spooner, shit, ħajmut li Spooner. Jafat pjaċir namela. Għed nimmaġina li Spooner, ejjien. I remember. Meta. Where we used to be. Li Mistiri Spooner. sar jitħol, jara li għet naħdem, jihu pawza ta' 10 sekondi. No Woman, No Cry. At this point, il-Spooner jgħid aħjar naraħ jara l-porn mill-li daw. Ejwa, inkwetat. At this point. Inkwetat is-sur Spooner. No Woman, No Cry. Le, man. Le. It's Le. Do not go there. Mux bitik. mux bitnix ta' Li miss Gangal Style, Glenn Bedingfield. Kiku tafu kem domt, niprofa ndaħħallu l-gangala flon. Ċof! Gangal Style. Għandu gangala u bledik. Imma dak minu? Ta' Gangnam Ma Style. tafx minnu. Imma le. Ma tafx minnu Glenn Bedingfield. Glenn Bedingfield. Ma nafx. Ma tarax futbol. Next. Xej, mux bok. Ma nafx. Li miss mela. Li miss Afrika. Pepe Azzopardi. Oh, yes. Yes, yes, 100%. Pamela? Oh, yes. Iħobbam l-Afrikani, Pepe. Ġifiri, he safeguards them. Ja, ħobbam u koll, man. Għandhom kultura tal-mużika, Agreed. tal-bliet. Tielu ġifiri. Oh, yes, man. Li miss. 100%. Smooth Criminal, Keach Cambry. Tajba, Tajba, man. Tajba. Tajba. Faqawilu. Tajba. Oġbitek, ma naddoda. Li miss Show must go on, Ron. I think I really got the joke as well, a strike. I Tikteba got it. spoon. The show Blacks. XOW. Illallu, ja, man. It's fine. Show. Illallu. Yes, will you give Tajba. Tajba, man. Twist Will you give tajba. her space? Twist tajba, stra. Li miss, U ħajkollu bżon, Ejja, Naproduċu. Dax fi 11 Eżatt. diffiċli tibda ta' program bil-lejl. Ma nafx jgħamlu jena, ma insomma. Yep. Li miss, Don't Stop Believing! Alex Borch. Lallu, man. You need to believe this shit too, otherwise it's not gonna happen. Għazek. U mela, ntu. Għasik jed, għasik temmen. Imma insomma. U le, ntu ilu. Don't stop billi, għattina kuraċu. Naqa kuraċ. Li miss Laħal between Widi Lassen u Ricky. Ole, men. Jena, mandu bżon, men. Mandu bżon. Mandu bżonn, Għandu kollu. kollox. Għandu anka hover, kullħat. Taqsek. ħajkun il-guest tal-live show u ħajkun il-main guest. Stra. Għallu xbaħiet. Ricky għandu l-iktar views. Xej, L-iktar nis fuq Facebook. Daqsek. He took over. over. Allora għandu bżon. Le, ħatħalli. Għandek bżon, Ricky, għatin spazju Għandu l-ħattijħor. kollox Ricky, Daqsek. veretu. U dim l-inkwatru tal-Madonna Angelique. Ma nafx xizzof kienet jgħamil. Dak kristalli. Immaġinajtu. Dawk joħorġu minnħalqu ta' Kristalli. Jom zoħom minnħalqu dak Dak qiegħed fit-tempji ta' ħaġar injo hekk jipprova jinniżel il-high priests. Jida, asna fid-diska, asna fuq. Ma jorqdulux idek. Da minu. Anġelik li joħroġ il-xewk tal-Madonna minnħalqu da. Minn daw, minn tarrazza tal-mammi tijek daw. Immaġinajtu bġiġ ħamimiet naw kiss.
Kid, no kids. Laħar wahda. Bat jamlu lek, Li miss! Knocking on heaven's door, Jason Azzoppa. Illallo, man. Illallo, guys. Ma nafxe. Le, man. Kollu miktub. Għabata Kristu. Issa Kyle, wasanna għad-domandi mill-patruni. Di naqblu domandi li batunna l-patruni u fuq, mux ġeneral, mux fuqek bil-fors, domandi li kollom fuq maħu. U inti t-rispondijom. L-ewel wahda. Minant Michelle di. Michelle jisima. Michelle, bisma. Mux muskat. Le. Michelle. Taħseb li l-lesbijani l-ħin kollu bin-nervi għax it-tnejn jixtiqu jaħslu l-platti. Oh my gosh, man. Tajba Michelle. Taħseb. Jima għasibx l-platti. Mux għanna, Mux il-platti il-problema, it's the me too. They're missing out on the me too. Taħseb. Dik il-problema. Jo, man, xisserħanu. Mela, thank you. Għaddek zonna kellem kebab, brother. Cause it tastes so Mela, grazzi lil Michelle li miss minn Mikil. Mikil. Ekk il-serta u. U danna saqsik fejn is-sakkara it-fajla meta tkun ix-xogħol. U tħallija fuq id-dry food biss. Da Mikil qed ifakkarni f'wieħed li jikri l-garaxxijiet San Ġwan il-Tribali. Kif qed tifakkar? Għax da, sieħbi kif aħna, rajt jew. Is-sakkar il-mara wkoll. Le, imma da darba għax jien għandi kuġinti she's hot tipo. U da darba ġi fuqi, tipo naqas disturbanti kienet, ġifieri ma qalli di anka kikolla l-ħara ma sor ma nilaqula toqba. Heavy bro, heavy kienet, u kien hemm il-boyfriend tagħha, ġifieri wkoll. Le, Le, heavy, it's not good, it wasn't good. Ekdit is-salmonella fil-bidu. Tipo, it wasn't good, tipo, rrit intilu ġaħalqu, imma qed ifakkarni f'das. Ostja, mela, Jista' jkunu. Baxinu salvaġġ. Da għandu farm, tipo, da. Ta' wara l-montanji. Mela na Michelle, Mikil, asas li jmiss. Mela, dik Eliza ta' Tribali tsitek u vera Peter Paul homeless. Da wieħed Mike. Wieħed Mike. Għanna Michelle, Mikil u Mike. Mike, istra. Tsitek jew le? Le. Mux Texas. Le. Mux daqsek ikbar minnek. Le. I mean, tsija tista' tkun. Tista' għal minnek u koll. Kollok innanna dak għaddej, Tista, le? Tista, ġifiri nanna kellu jgħid. Mela, thank you lil Mike, li jmiss mistoqsija minant Michael. Daw kollek. Michael, kolla Michael. Michael. Razzjoni kbira di. Veru. Taħseb li misna nagħmlu monument għan-nisa li kienu vittmi ta' violenza domestika biex iservi ta' tifkira għal xiġri meta ma talaqax ħalqek? Illa. Niprofa nifhimha sew. Jiġifieri. Nagħmlu monument għan-nisa li kienu vittmi tal-violenza domestika. Dik l-ar ħaġa bada kollok tispjega ċajta. L-ar ħaġa biex isservi bħala tifkira ta' xiġri meta ma talaqx ħalqek. Issa right, fim tal. Imma l-aħħar waħda. Le. L-aħħar waħda, dibatinna Mein Kampf. La. Tista' saqsi tfajla tiegħek jekk hux vera żobbu kbir Howard Kate. Di tajba, Di tajba. It's the singer, not the song. Da, by the way, manna lebda patrulli jismu My Camp. Laqas Michael, laqas Michelle, da minn jom aħna ta' parsi. I see, għalek tal-ħara, le. 100%. Laħar skit, Peter Paul. Mela kienna bachelor's party u xaħat fetaħħal u biex nġibu n-nisa sex. Ħanajdilkom, kienem wahda minnom wiċa qaspittirula. Vera kienet naġa sabiħa. Mela darba morna volontarja ġo villaċ minn nisa timutu bil-ġuħ. Rajt iktar għadam minn borza ta' zibel il-KFC. Kienet taqbad niħlewa ta' qalb waqt li kell. Allora biex nikol kont intihom dari.
Brother. Illi badna nitkellmu fuq Kyle. Isma tajdulu xejn ma xaktarx ħanbidluh ma xi ħadd iktar modern. Father David ta' Tini Għara kem taħsbuni għala bibi, bizzob ta' pro-choice, jien kontra l-abort. Kif tista' tkun favur meta għadhom qasqalunna kux wara ħajar moħġol borza s-sewda jew il-bajda? Aħna li namlu ħafna u ħafna volontarjat din is-sena senejn u lil min vera għandu bżonn u bla tama. Għalhekk se nivvotaw lin-nazzjonalisti. Xejn iżjed. Nitolbu lill-udjenza tagħna nagħmlu minuta silenzju għal dawk ħutna li jridu jqattaw ġurnata xogħol mingħajr ma jieħdu drogi. Min jaf x'inhu hija. Max, għadni l-ek li tinfittxu drama ġdejt? Biex jidoqflak tal-kitarra ġdejt zobna. Kollu jitbissem, zgur għet jaxina. L-wahda minna zgur, ma naħsibx li la bissa tirreddaw. U jitħob, Għaxin naf. Balli bottom mood jinxu. Kemminna dajji spawn. Ma jgħid. Satej u 10 minuti. Laħwa, mux tafx. Tajba. Imma proset, kienet tajba. Ħani ċamma la responses. Ciao, grazzi kbira l-onlineintimates.com għadkom kif rajtu naqam il-xol taħħom il-ġifiri għanuna biex naħmlu dal-iskiet kolkom affarijiet oħra għandkom zon in the bedroom, condoms, lube, xaħġa, safety, għamlu deliveries u gdar u koll, ġviet għaddux toħorġu, teħesirjaw, għedinem. Grazzi l-iStage li provdulna għal-live show li għadda l-staging, scaffolding, strutturi u kollox, kolkom bżon xaħat jarmalkom live show kelmu li l-om, kif ukoll il-Backlight u l-Black Box Pro li huma ħajjatuna il-suppliers tana għal-live show li ġej fi 21 u fi 22 ta' November, ġviri ġewa l-MFCC, ħajkonna dawl, il-sound, il-visuals, kollox minn għandaw il-Legends, Backlight u Black Box Pro, ġviri kollox ħajkun top notch, guys, ħajkun show bil-bajt. Tixtru tickets minn buytobacon.com, itlu ixtru tickets, jew nkella fuq l-Eventworks. Jek titlu Eventworks li kienu X-Ticket, Monty, bidlu l-ismijiet u saru Eventworks, imma sibuna konu kien, buytobacon live.com u sib kollox hemm, morru itlu. Grazzi lil Matt Photography li ġi jgħidilna ritratti tela, imma grazzi lilu dejjem ukoll. U mi media tal-host jawna għaw dejjem week in week out il-premises tiegħu ġewwa. Randy, thank you lill-patruni tal-li ġew jaraw. Thank you Kyle, thank you Tyler. U thank you ġifieri il-patruni kollha li din id-dara din jagħmlu n-nas sosten u mindu aħna issa bdejna nagħtu dak naqa extra content fuq Patreon fl-axħar edin f'pożizzjoni li edin nikdbu ċajt u għed nistaw nagħtu naqa żejjed lin-nies u vera kontenti and the feedback has been great, it has been overwhelming u vera grazzi ġifieri ta' kollox l-aħwa. Imma grazzi kbira lilek Kyle. Thank you. It was a good one. It was an honor to be here. Thank you ħafna. Kont naf laħi jitkellem jien. Għalek ma konċ inkwetat. Inkun inkwetat ma tekun guest, għod li kwiet. Għal the best stand-up comedian of Malta. Ħajarġa. Dik kienet copy. Għanna di għalik Kyle. Oh, thank you, Tista twaddaba fuq il-mantelpiece, somma qoddim il-kamera ma waħdek, Di tamel titbija, se jow twaħala fuq. Ġo daħħala ġo, le. Tista tweet, jek toqgħod ximkien, tista you can do it, ġifieri, it's beautiful. Di il-problema. Imma le, Mosim, it was great getting to know you. Any plug again your shit, ġifieri, where can they see it, when can they get it, how can they get it? Mela, on shows happening, jiktbu Kylo World, for shows happening, jistaw jixru tickets minn hemmhekk. And a gig ġifieri, to promote your album. Ija, to promote the launch, eżatt. Ħajkun. Mcast Paula fit-teatru l-ġdid tagħhom. Nice. U ġejjin apparti li ħajkun hemm Nadina Ksisa, ħajkun hemm it-tfajla tiegħi wkoll tkanta, ħafna artisti iktar lokali li huma one of the best in Malta. Apparti minn hekk ġejjin xi horn players ukoll mill-Londra, mill jazz scene. U ġejja wkoll Varija Shrivan u Kopal, dil-Indjana. She's big all over the world, tipo huge in America u hekk. Ostja, wicked, good.
Ija, u ġejja. And they're featured on your album. They're featured on my album. Nice. U t-tip ta' mużika, it's welcome for everyone. Tipo, għalja volja it's music that I love to play and musicians also really like to play. It's delivered in a way where it can be understood by everyone. Awesome. Thank you very So, much, Proset. Good Proset. luck with everything. Ġifiri, good luck thank with you, Bali. Thank you very Good much. luck with all your future products. It's been great getting to know you, Ġifiri. Same So, here. thank you very much. Guys, follow Means jaw a il-Kyle kull imkien. Tinsawx follow jaw lidna u kollox @Bite2Bacon, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, din kull imkien. Pero once again, grazzi kbira lil-mistiden speċjali tagħna, Kyle Dragon!